Zakaj čakamo zbrani na trgu? Danes prihajajo barbari. Zakaj vlada v senatu tako brezdelje? Zakaj senatorji sedijo, a ne pišejo zakonov? Zato, ker danes prihajajo barbari. Kakšne zakone naj še sprejmejo senatorji? Postave bodo uzakonili barbari, brž, ko bodo tu. Dober večer, Novo mesto. Upam, da vas niso prestrašile te besede iz prve kitice pesmi modernista, pesnika Konstantina Kavafisa. To je samo del moderatorskega trika, ki se vam bo razodel na samem koncu pogovora. Torej, o meji bo tekla beseda, o meji ne samo fizični, ne samo mentalni, ne samo izmišljeni, ne samo realni, ne samo grdi, tudi tisti dobrodošli. Naša ljuba gostiteljica, založba Goga, ki je v slovenskem prostoru unikatna po tem, da združuje ljudi različnih kultur, jezikov, ekspresivnosti, se je pač domislila tudi te debate in dala besedo ljudem, ki so tukaj sila dragoceni, sila različni in izhajajo iz pravzaprav zelo različnih izkušenj obmejnosti, čezmejnosti, zamejnosti, zamejenosti, obmejnosti in podobno. Tukaj bi danes po napovedi v programih morala sedeti še ena dama, to je doktorica Neža Čebron Lipovec, ampak glejte, COVID je resna zadeva in tudi njo je prizadel, se postavlja na noge, žal danes ni mogla biti z nami. Dragi moji sogovorniki, znanstvenik, pisateljica, politik z človeškim obrazom, za vse tri eno retorično vprašanje. Ko slišite besedo meja, kaj se prvo vžge v vaših glavah? Kaj se sproži v vaših srcih? Ali vas zasrbijo tudi roke? Izvolite. Aljoša. Aljoša. Gremo po vrsti, ne? Ja, ker žal moja slovenščina zaenkrat je razmeroma šibka. Jaz bom v srbo-hrvaščini, ker angleščine ne marajo, Jedrt pravi, da angleščine ne marajo, ne vem zakaj, ker imperialistična. Potem v srbo-hrvaščini meja, granica. Šta mi se događa u glavi kad čujem granica? Događa mi se riječ transgresija. Zbog jednog davnog teksta, zbog jednog starog teksta koji je napisan prije nego što sam se ja rodio. Napisao ga je Michel Foucault, jedan dosadni pseudo-levičarski teoretik, koji je napisao da je transgresija moment prelaska granice, proboja granice. Transgresija se događa u trenutku kada granica prestaje biti granica i kada trebamo razmisliti gdje će biti nova granica. I puno sam pisao o transgresiji, svaki put se vraćao granici, jer Foucault lijepo piše, to je jedna spirala. Uvijek te granica potegne natrag i on je opisao transgresiju kao bljesak munje, kako se slovenski kaže munja? Strela. Grom. Kod strela, kod grom, jedno svjetlo koje se otvara samo na trenutak, kaže Foucault, u mračnoj noći, tek toliko da nam kaže čega sve ima s druge strane, ali nakon te kratke sekunde mi smo već natrag opterećeni granicom, opterećeni kulturom, jezikom, identitetom, politikom, državljanstvom, spolom, rodom i naročito klasom. I kad čujem granica, meja,
pomislim na sve to i na još milion stvari, ali da si me pitala za 10 minuta, vjerojatno bi bilo nešto sasvim deseto. Nije rečeno da ne ču. Dobro. Možda dovoljno za početak. Hvala, Aljoša. Tanja, granica. Sada dobro je rekao Aljoša i možda bi bilo dobro da opet za 10 minuta odgovorimo na isto. Ja sam kao znam da je to tema i nešto sam jako o tom razmišljala, ali sad kad si ti to rekla tako kao, ja sam samo vidjela autobus u glavi, samo ide autobus, ja sam u autobusu i onaj vazduh zagušljivi i kao pomislila sam pa stvarno je autobus prvo što pomislim na granicu i ti autobusi kojima smo se vozili u ratu i poslije rata i bježali s njima i vraćali se i nekako i sad uvijek kad idem autobusom ima taj trenutak kad dolazimo pred granicu u Hrvatsku, uvijek moramo izaći iz autobusa i pokazati svi sve papire. I ja stalno imam taj neki ružni osjećaj kao da još uvijek traje rat. Kao i sad će nas sve pretresati. Znači, i kao koji pasoš imaš, kako, mislim, imaš set osjećanja u vezi s tim. I to je čudno koliko god da vremena prolazi, nekako paralelno sa tim racionalnim razmišljanjima i šta granica sve može biti, nekako uvijek imam tu jednu emotivnu sliku koja ima veze sa autobusima, tim pretresanjima, izlascima, da li ćeš preći sa druge strane granice i gdje je zapravo tvoj dom, s ove ili s one strane granice. Mislim, hvala Bogu, sad lakše to sve funkcioniše i putujemo. Mislim ja da prošlo je više od 10 godina koliko ja nisam mogla preći granicu i otići do te kuće u kojoj sam rođena, mislim koja je bila nekad naša kuća. I kad se prvi put došla, kao bila je ta granica dvorišta, kao bukvalno i sad čudno je kao mi više tu ne živimo. Bila sam normalna dok nisam došla do tog kao ograde i kad sam tu zakoračila, htjela sam samo da vidim to dvorište, počela sam plakati. Ali nisam znala da ću tako reagovati. Samo sam 20 minuta plakala bez prestanka. Znači nikad prije nisam plakala u vezi s tim što smo izbjegli, ja sam bila dijete, ne znam. I onda kao, znači da je tu bila neka emotivna granica moja za koju ja uopšte nisam znala da imam u sebi. Tako da, granica za mene je vrlo emotivno pitanje. Kao krene s tim autobusom, završi s tim kućama, s tim osjećajem gdje ja zapravo pripadam ili ne pripadam. I sjetim se, to je opet mjesto na granici, ja se izvinjavam, možda malo teško, ja brzo pričam zbog jezika, ne znam slovenački, da ima Bosanska Gradiška i Hrvatska Gradiška i one su obje naravno na granici i sad sam ja nedavno imala u toj bosanskoj nastup i upoznala sam bibliotekarke koje su to organizovale žene divne i ta jedna je počela svoju tu spontanu ispovijest kako je ona iz Hrvatske Gradiške u ratu prebjegla u Bosansku Gradišku i kao došla je u školu, kaže, i onda su me odmah napali kao ne znam pisati ćirilicu, govorim tisuća i onda smo se mi počeli smijati, ali to je zapravo bilo dodatna trauma na traumu. Iz jednog ste prostora izbačeni, a u drugom niste prihvaćeni jer vi govorite jezik ovog drugog prostora s kojim su sad u sukobu i bukvalno je to sve taj jedan most. I ne znam, ta njena priča mi je onako ilustrativno koliko su te granice brutalne i kako čovjek ostane u nekoj vrsti međuprostora, ne znam. I meni se čini kao, vremenom sam to krenula prihvatati zapravo kao nešto i dobro, da ne mogu da pristanem da sam u okviru jedne granice i da uvijek živim zapravo između granice. To je dugo vremena bilo i teško. Mislim, nigdje nisam imala taj osjećaj pripadnosti. Ni u prostoru Hrvatske, otkud sam rodom, ni Bosne i Hercegovine. Kao oba su moja zavičaja, oba volim, ali nigdje ne pripadam sasvim. Znaš, svugdje sam pomalo. Čini mi se kao čovjek kad ostane bez doma, da ostane u nekom međuprostoru, ne znam, što je možda i dobro za njega, može negdje da sagleda te prostore. Eto, ja sam sad puno stvari otvorila odjednom, staću, ovdje imamo još vremena. Draga Tanja, tisti, ki ste morda sinoči bili na pripovedovalskem večeru, ste podoben sentiment, podobno strahovito moč čustev človeka, ki mora zapustiti dom. To je nepojmljivo nam, tistim, ki tega nikoli nismo morali. In moramo tudi to razumeti, da ko zdaj mi bomo ta večer malo kozirali, tudi tako kavarniško pofilozofirali o meji, za nekoga z te vrste izkušnjo je morda lahkotnost razprave o meji odveč. Tako da mislim, da moramo zdaj malo vdihniti in se obrniti na vas, gospod
Andrej Šter, vi imate... Ona dva sta Aleks in Tanja, jaz sem pa gospod Andrej Šter. No, Ni v redu. torej ste priča, da sva se začela tikati na Tako, tem ja, odru. ja. Hvala lepa. Izvolite, vaša meja. Ja, zelo zanimivo je bilo slišati izvajanje obeh mojih predgovornikov in jaz prihajam iz generacije, ki še danes začutiš čemenje takole gor po hrbtenici, ko se peljemo proti meji, rečeš, Madonna, a imam jaz kaj za prijaviti, a sem kaj skril, a imam odprej še kaj not v potovalki pa tako naprej. Zanimivo, ne? Moje dve hčerke sta sicer rojeni v prejšnji državi, ampak čez mejo gresta čist drugač, to je za njiju izziv, to je za njiju projekt, to je za njiju avantura. Ne? Nikoli še niste rekli, o boh, kaj pa, če me bo kdo kaj vprašal. Meni še kar v malih možganih tako dela, ne? Pa tle vidim ljudi podobnih generacij, ki verjetno poznajo to izkušnjo. Nimamo toliko travmatičnih izkušenj, kot jih ima marsikdo drugi, ampak meja je v tem pomenu nekaj neprijetnega. Za mene osebno je meja seveda nek delodajalec. Jaz bi bil brezposeln, če ne bi bilo meja. Je tudi en drug pomen, ali pa recimo, da tle v soseščini Dolenjske je Bela krajina. Bela krajina je znala izjemno dobro živeti z mejo. Tam v naših krajih na Gorenjskem je bila meja tam med Žirmi in Logatcem. Tam so šli čez konji, prašiči, tobak, sol in ljudje so to zelo dobro izkoristili. To se pravi, meja je lahko tudi čisten tak zaslužkarski, za iznajdljive ljudi zelo donosen položaj. Ne? Jaz bi si pa najrajš predstavljal, da je v človeški naravi, da meja predstavlja tisto, kar želimo prečkati, kar želimo premagati. Zato, ker ne želimo imeti meja, ampak če je meja, pol vsaj kamen čez vržemo, da vidimo, če gre. In to je tisto, kar človeka naredi bogatejšega. Ne, mogoče ne v žepu, ampak da mejo premagaš. Pa še ena izkušnja je, ki prav v teh zadnjih letih in mogoče še kakšnem naprej pove, koliko človeku pomeni, če se nauči živeti brez meja. Schengen je ena taka včasih nerazumljena beseda, ampak Schengen je Evropi prinesel toliko kot enotna valuta. Naučili smo se, da sploh ni pomembno, gremo na Švedsko ali pa v Španijo ali pa v Grčijo in nas ne zanima, ne samo osebno takole v žepu, pa zadošča. In potem so se začele notranje meje nazaj vzpostavljati. Tamle na avstrijski meji nas je tisti njihov stražmojster začel spraševati, če imamo tudi še kakšen drug dokument. Pa gor od Salzburga naprej ponovno, pa na Švedsko je bilo treba kazati. In takrat smo šele razumeli, ali pa takrat smo občutili, kako zoprno je, če nam kdo postavlja meje nazaj, ker smo jih že odmislili. Ena silno dragocena pobuda je štartana v naši jugovzhodni soseščini. Makedonija, Črna gora in Srbija so se, ne, sem se zmotil, Bosna, 3 države so se odločile, da bodo naredile mini Schengen. Oziroma pobuda, kako bodo omogočile svojim državljanom, da potujejo s kar najmanjšimi omejitvami. Mene to spomni na leto, mislim, da je bilo 2004, ko so bile ukinjene vize za srbske državljane. To je bilo nekaj nepojmljivega. A veste, da so tam zrasle in pri nas generacije ljudi, ki so začele razumeti, da tam, mi smo rekli tam, ampak oni so tudi rekli tam,
So pa ljudje, ki jih ne poznamo, zato so čudni in marsikdaj tudi nevarni. In ko so prvi gimnazijski maturanti ali pa študentske izmenjave ali pa kakšni stari izkušeni fantje lahko prišli sem, pa so tako šli po mestu, je bil to neverjetno olajšanje. Spet v obe smeri. Takrat, ko smo rekli, da meja ni več tisto, kar ločuje, ampak meja pravzaprav se da prečkati. In takrat se je videli, kako grozljive posledice ima postavljanje neprodušnih meja, ki jih sicer nihče ne zna obvarovati, ampak zadržijo zlasti tiste, ki jim to najbolj škoduje. Ali ste tisti ta iznajdljivi, tisti z dovolj denarja v žepu ali pa s kakšnimi dodatnimi sposobnostmi ukradejo dokument ali pa ga izposodijo ali pa kaj takega, pa grejo. Tisti normalni ljudje pa obstanejo. In to je, takrat pa meja postane pravzaprav smrtni greh. In mora to občutje in nekaj takega, kar je samo še negativno. Pa mi se popolnoma strinjamo. Zakaj pa pol ni tako? To bomo potem govorili, bomo na koncu tudi publiki dali prostor za kakšno vprašanje. Aljoša, če greva zdaj, nama prihajava oba dva iz tako imenovanega večkulturnega, večjezičnega območja, ti Rečan, dol v Istri, v slovenski Istri, hrvaški Istri smo sosedje Italijanov, mešano je, kulturno, zgodovinsko, zapleteno, ampak razkošno področje. Velikokrat slišimo, tako kot je Andrej lepo rekel, ne, mejo treba preskočiti, dajmo vsaj kakšen kamen vreči, mi smo multikultivatorji. Kaj je v tej srčiki tega pravzaprav, če si smem dovoliti, politično korektnega govorjenja? Ok, to je sad masa problema, ali ja sam se sjetio nečeg drugog kad su ostali govorili, pa ajde neka bude multikulti. Kada je moj, kako se kaže slovenski, pradedek, kad je moj hrvaški pradedek, Mate Pužar, radio biznis u Ljubljani, /Lajbahu, 1913. Za njega granica nije postojala. Istra, puf, Ljubljana, Leben, Austrija, Pužar biznis. 2 godine kasnije moj slovenski pradedek, Štefan Mlekuš iz Bovca, bježi iz vojske. Ne znam da li dezertira ili nešto mulja. Nije mu do rata. I hvataju ga tamo negdje oko Gorice i on ne zna koja ga vojska hvata. U sred noći ne zna koja ga armija hvata. Bovec je, znate, bio na meji i uništen. Ne? I on ne zna gdje ide i govori toj vojski: passando per Gorizia sonato a Trieste. Rođen sam u Trstu. Za njega već granica postoji, on se granice boji. Taj veliki rat, taj veliki slom na njegovom malom životu već znači, ovo što smo čuli i od Tanje, već znači jednu traumu. U tom trenutku, samo 2 godine kasnije, za njega se već između Slovenije, Italije i tih svih teritorija rađa trauma. Tako kad govorimo o granici, ona ne postoji izvan gabarita velikog i malog života, velike povijesti i malih života. Zato mi je u redu ovo sve što smo govorili, jer se tu vidi ta razlika. Granica je prije svega nasilje. Sve ono što dođe kasnije, to multikulti, naš, Tomica, Rakoci, Rakovac i cijela ta priča, ti znaš šta ja o tome mislim? I to je moja debata sa Milanom i ostalima još od granice, zato jer Tomicin mit, pa Magris je zapravo dekonstruirao taj mit u Trstu. I cijeli taj mit o našoj mitteleuropskoj multikulti družini, ne, obitelji,
je zapravo na labavim nogama. On ovisi o etnonacionalizmima protiv kojih se bori. Dakle, on je s njima u nekom dijalektičkom odnosu i bez slavenskog, talijanskog, germanskog, ne znam kakvog etnonacionalizma, to što mi radimo nema veze. Znači, na neki način, na neki ružan, grozni, filozofski, dosadni način, a većinom su Slovenci svi filozofi. Čuo sam da u Sloveniji najviše doktora znanosti po glavi stanovnika, tako da znate, na svijetu. Pardon. Tako da, iz filozofske perspektive, iz vidika filozofskog, mi ovisimo o tim našim neprijateljima. Nažalost. I tu je naravno vječni problem. Tu se hvatamo kao ona mitska zmija, grizemo sebe za rep. Uroboros, da. Rakovčev omiljeni. Sad, postoji nešto što je granica koja priznaje da je granica kojoj se gadi to nasilje i granica koja pokušava reći mi smo nešto treće, nešto peto. Kao što je Tanja lijepo rekla, treći prostor, neki međuprostor, neka liminalna zona, neki prag, threshold. Kako se kaže slovenski prag? Prag. Evo. Ni potem nobenih meja. Ni nobenih meja, iz lingvističnega vidika. Ok. Dakle, postoji taj rad granice, postoji taj napor granice, postoji to kad meja kaže, meja, jaz nisam meja med Italijo in Slovenijo, jaz sem tudi meja, obmejna, tu su gente di frontiera, tu smo mi neki malo tako special people i sad ćemo mi malo raditi našu special type of thing. A ta special type of thing isto ima odlike malog etnonacionalizma često i to vidiš u Istri, to vidiš u Trstu, to vidiš posvuda, ali s druge strane ona u odnosu na velike igrače, mediji, je li to talijansko? Italijanska komponenta dela tudi. U odnosu na tu veliku povijest, ona još uvijek ima etičku težinu. Ali u trenutku kada naša mala, obmejna, luštna, ne vem kakšna zadeva, postane dominantna, jer dođe neko iz Bosne, dođe neko ko je musliman, dođe neko iz Sirije i kaže, on nije naš, gospođa je, lijepo. Zanimljivo. I to onda ide sve ono što smo mi doživljavali stoljećima i moj pradedek Štefan Mlekuš, moj pradedek Mate Pužar i moj dedek Ermanno Italjan, od ovih drugih. Sad smo mi ti koji kažu, a gospođa je muslimanka, ja sam rada baklave, ja. I tu se onda i mi razotkrivamo u povijesnim ulogama protiv kojih smo se cijelog života borili. I tako, to su ti neki motivi o kojima vjerojatno trebamo razmišljati. Vsaka beseda, dragih sogovornikov je pravzaprav istočnica za novo debato. Ampak, Tanja, pa ne zato, ker je Aljoša omenil baklavo, ampak zato, ker prihajate iz prelepe dežele Bosne in Hercegovine, ampak neurejene države, kjer so nezaceljene rane vojne pred 25, 28 leti oziroma agresije na to državo, puščajo resne meje, ne samo tiste, o katerih si govorila, ko si se v svojem rodnem kraju, ki ni več tvoj rodni kraj in kjer so te pregnali, morala oditi v Banja Luko, ki je glavno mesto te tako imenovane Republike Srpske, ki je en tak popoln fantom sredi države Bosne in Hercegovine. Kako ti je, mislim, težko sigurno, kako voziš slalom po teh mejah, ki niso samo tvoje osebne, ampak so tudi dejansko kulturne
in da ne uporabim premočne besede, civilizacijske. Pa to bi se moglo odgovarati ovako. Najprije razmišljam kad kažete meja, to meja zvuči nježno, a granica baš onako zvuči oštrije. Ima i tu G i ranicu kao ranu neku u sebi sadržanu, kao je ovo tvoje pitanje, tako da je jako teško to sve obuhvatiti, i to iskustvo i tu perspektivu. I ja i sama kao pokušavam već 20 nešto godina nekako da objektivno sagledam i Bosnu i Hercegovinu u koju sam dospjela kroz ratne okolnosti. To je nekako tragikomično kad iz jednog rata bivate protjerani u drugi. Ja se tu kao crnohumorno se zezam, kao mojim roditeljima sam govorila, pa zar stvarno niste mogli nigdje drugo pobjeći, kao pobjegli ste iz rata u Hrvatskoj, u ratu u Bosni. Tako da iz te obje perspektive, dva rata koja sam osjetila u svom životu, ne znam koliko god, neću da otkrivam cijelu priču, dio ću pričati poslije kad pričamo priče, ali koliko god da mislim da neke stvari mogu razumjeti, uvijek me nešto novo iznenadi i uvijek sam na nekom početku nerazumijevanja naših života, ne samo u Bosni nego na Balkanu, možda i generalno, ali čini mi se da je problem Bosne, Aljoša je ovo sjajno rekao, uvijek postoji taj drugi i uvijek je neko civilizovan, a neko nije. Ja mislim da smo mi istovremeno jedni i drugi u sebi, da smo nekako i civilizovani i barbari. Znači, ti barbari dolaze u stvari iz nas, volim tu pjesmu, imam knjigu o čemu misle varvari dok doručkuju, opsjednuta baš tom idejom, a ko su ti varvari ili barbari? Oni uvijek od nekud dolaze, ali zapravo dolaze možda iz nas samih. I negdje dok god mi ne upoznamo sopstvene varvare ili varvare u sebi, čini mi se da ne možemo pobijediti to varvarsko koje nadire iz prostora oko nas. I da je negdje tu pokušaj tog odgovora, i ti spomenuo taj treći prostor, jer smo oboje onako natrapali na njega kroz razgovor, čini mi se da bi mogli uopšte pogledati tu situaciju, da se negdje moramo izmjestiti u taj treći prostor koji je negdje između. I da je nekako, teško je tumačiti Bosnu i Hercegovinu, nekako ima dvije perspektive, jednu unutarnje, jednu sa strane i jednu, čini mi se da je i Bosna i Hercegovina dio nekakvih nesretnih historijskih procesa u kojima se jedna zemlja slomila i nastavila da se lomi kroz tu zemlju. I da mi živimo godinama tu jednu vrstu otvorene rane, otvorenog, a ne mogu reći otvoreno, nije prikrivenog rata koji zapravo traje, taj rat jugoslavenski koji je rasturio zemlju i koje više nema, je zapravo nastavio da tinja u Bosni, kao prostoru gdje rat nije stao i gdje ta vrsta sukoba nekako se odvija, što je najtragičnije, nekako je kao postala generator politike, izbora, lakog dobijanja izbora i nekako je u tom društvu nemoguće doživjeti neku vrstu, kao sad u Hrvatskoj, ne znam, promjene ili jačanja ljevice, zato što naprosto društvo funkcioniše na 3 etnonacionalna principa naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i ništa mimo toga nije moguće razviti dovoljno da bi se desila neka vrsta promjene. I nekako kažem, ta zemlja je ostala kao grobnica Jugoslavije, ne znam kako bi to drugačije nazvala. Postoji, a ne postoji. Postoje sile koje nekako drže, postoje sile koje rastvaraju, postoji sličnost među tim narodima, mislim kao nekakvo zajedništvo, a postoji opet politička moć koja ne priznaje to nešto što ima zajedničko. Nekako, neka moja, ajde ovo je lični neka moja ideja, vizija, želja, nešto što sam ja maštala kad je rat stao i što sam mislila da će se desiti i čemu sam vjerovala da će kao životi postati normalni u Bosni i Hercegovini, ja sam mislila staće rat i onda ćemo mi svi ući u Europsku uniju, što se desilo u Hrvatskoj i Sloveniji, nažalost ne i u Bosni i Hercegovini. Zašto? Mislim, možda to nije kao raj, naravno, vi ste osjetili mračnu stranu i tog procesa, ali mi smo ostali mimo tog kruga i sa tim izmješteni u tom varvarskom krugu i negdje se taj život nije desio. Čak ni taj, kako bih rekla, ta šarena laža boljeg života, a koja je ipak na neki način bolji život. Nekako smo mi ostali u tom međuprostoru, ni rata, ni mira, ni države, ni nedržave, ni života, ni neživota, vječnoj tranziciji. I to je ono što je meni bilo intimno razočarenje, kao ostala sam tu vjerujući da će se
kad se rat završi, završiti ti negativni procesi, da će se nekako ići u normalizacije života, labavljenja granica, to da ćemo moći svi putovati, s njim gospodin je pomenuo pasošom bilo gdje u svijet. Nažalost, mi godinama nismo mogli putovati nigdje, ja sam morala ići iz Banja Luke u Sarajevo da dobijem vizu, da idem, ne znam, u Austriju, u Njemačku i godinama smo bili izloženi. Mislim, kad čim izvadite bosansko-hercegovački pasoš i dan danas kao imate posebne procedure, nije isto kao kad imate hrvatski, ko ima oba neka proba, će se uvjeriti. Nekako je ta, kako bih rekla, kao zemlja, obilježena zemlja koja je nekako ostala u nekom statusu traume i što je najtragičnije meni u tom svemu je kao nekakva neodgovornost politička i političara sa svih strana koji nekako kao da podgrijavaju tu traumu. Nama su svaki izbori retraumatizacija. Znači svaki izbor je bukvalno kao da će rat početi. I to je ono negdje što je ostalo kao tragično od tog svega što mi bukvalno nastavljamo da živimo lošu prošlost. I stalno se ponavlja ta loša prošlost i koliko god da je čovjek trezven i pravi neku emotivnu distancu od tog svega, jako je teško kad živiš s tom vrstom traume, a žive svi na tom prostoru, ne upasti u tu. I ljudi naravno upadaju stalno u jedne te iste procese i priče i ne znam. Tako da je to... Ja, nažalost, mislim, možda to zvuči sad, ali ne vidim nekako trenutno. Mislim da će taj proces još uvijek trajati tako, nekog statusa nigdje. Dokler se ne bojo vaši sosedje tudi otreznili s svojimi aspiracijami. Tako mislim, da vam tudi zaledje ne pomaga prav dosti. Ampak to je spet tema za celo novo debato. Ja mislim da je to mnogo složenije, da čak, mislim, pošto i Hrvatska i Srbija, ako njih prozivamo kao susjede, su zapravo... Širša. Da, ali kao zemlje bez integriteta, slično kao i Bosna i Hercegovina, ono, kao to nisu sad zemlje koje, mislim da je to... Da bi bilo lako da je samo tako, kao, nemam baš utisak da je to samo više pitanje Srbije i Hrvatske. Realno, to Srbija i Hrvatska nemaju nikakvu vojnu moć, nisu zemlje koje trenutno su... Banana. Da, banana države, hvala. Tako da, kao bilo bi dobro da je to, mislim da je to mnogo kompleksnije nego što su Srbija i Hrvatska. Da, pa to mislim, je zapravo, morda mi stalno živimo u tom prividu, kao, evo sad Milanović. Milanović se ponaša isto kao Milorad Dodik, nema nikakve razlike, priča iste priče, kao počeo iste fazone da prosipa nekako, kao došao je na vlast sasvim drugom pričom i onda se odjednom pretvara u Milorada Dodika, kao isti princip. Kao mislim da mi imamo iste, uopšte nije bitan nacionalni predznak, mi imamo istu vlast i u Banja Luci, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Beogradu, kao klovne koji samo zabavljaju ljude lupajući sve veće i veće gluposti. I mislim da je to generalno jedan složeniji problem. To čak više nismo ni mi sami, mi živimo tu svoju traumu, ali problem je mnogo širi. Kao, i kad sam bila u Bugarskoj, Bugari kažu da ista stvari kod njih. Kao imaju vlast koja klauni su na vlasti, a kao ne stvarna vlast. To je generalno problem ne samo nas. Ja, no, dejstvo pa je... Malo uljuđeniji možda. Ja, no, ampak dejstvo je, da tiste, ki so na oblasti, nekdo izvoli. Sem mislila na vas. To sem vam ravno hotela dati besedo, vidim, da bi že radi replicirali. Izvolite. Bom skušal zelo na kratko predstaviti svojo izkušnjo prav na primeru Bosne in Hercegovine, ki je bila med vsemi državami najdlje, z izjemo Kosova, ki še zdaj je v viznem režimu in tako naprej. Vse države ostale so leta 2004 doživele vizno svobodo. Bosna ne. In takrat je bilo zelo težko pojasnjevati v Bruslju, da je to katastrofalno, da je to uvod v katastrofo, ki ne bo samo bosanski, ali pa od Bosne in Hercegovine, ampak od vseh. Ne? In jaz takrat nisem imel kakšnih posebnih nalog, pa me je takratni minister Samoš Bogar poslal z neomejenim mandatom v Sarajevo. Je rekel, pejt, naredi karkoli že češ, ampak povej vsem v Bosni, da Slovenija bo ustrajala in tako naprej. Veste, tako resnico je zelo neprijetno prodajati, zato ker ti nihče ne verjame. A ne?
No in jaz se spomnim, za vekomaj si bom zapomnil pogovora pri Mustafi Ceriću, to je bil Reis ul Ulema, ta glavni muslimanski gospod. Ima eno tako krasno palačo, eno tako pomenljivo sprejemnico. Tam je Ferman od takratnega sultana, ki je določil meje verske svobode. A veste, takrat, ko smo ne mi, ampak naši predniki so pobijali vse, ki niso verjeli in klicali istega Boga, je bila tam verska svoboda. In Ferman je tam obešen, tako v največji časti. Dovolj je, da so frančiškani so lahko skrbeli za krščansko vero tam. No in seveda me je pustil malo čakati, da sem si jaz vse tisto gledal, pa pride pa reče, zdaj jaz ne bom tvegal govoriti v srbo-hrvaščini, ampak je bilo tako zelo decentno povedano. Je povedal, no, poglejte tamle skozi okno, ne, in to je bila ura tam nek 12:01 popoldne in na cesti se je trlo mladine, a veste, vse je bilo polno, korzo. Je rekel, kaj vidite? Sem rekel, ja, mlade ljudi. Ne, rekel, vidite teroriste. To so vse potencialni teroristi, ki ste jih vi naredili za teroriste, zato ste nam vzeli kakršnokoli možnost, da argumentiramo, zakaj se je vredno truditi v Bosni. In da to razumeš, moraš marsikaj vedeti. Potem so sledile razne konference in na eni je prišla ena long-term advisor iz Evropske unije, ena gospa polovice mojih let, to se pravi, je bila tam enih dobrih 20, še ne 30, Belgijka, in prišla sva par ur pred začetkom konference. In potem sem jaz rekel, ja, če imava čas, pojdiva v mesto, bil je pa tisti hotel Saraj, ki je mal na hribčku, lepo, in sva šla do Baščaršije in sem jaz rekel, no, se bo tukaj usedla, kaj pa bote, pa je rekla čaj. Pa sem si mislil, ta ne bo dober skozi prišla tle, ne? In pa me je začela razlagati, rekla, ja, veste, vi imate prednost, zato ker tele države vse izhajajo iz istega zgodovinskega in pravnega okolja, veste, vse tole, pa Hrvaška, pa Bosna, pa vi, pa Srbi, pa Makedonci in takrat Kosova še ni bilo, in Albanci, pa jaz rečem, ne, to nimate prav. Imam, ne? In sva se sprla tam, ker ona je vedela, da Albanija je bila ves čas del istega. A veste, to so samozvani eksperti, ne? Eksperti, ki potem tam prodajajo traparije za velike denarje, pridejo in ne naredijo nič razen škode. In zato je nesreča še toliko večja, zato ker ljudje, torej, zdaj bom povedal svoje mnenje, lahko se tudi z njim ne strinjate, ne? Jaz osebno sem užaljen, ko slišim južnoafriškega škofa Desmonda Tutuja, ki govori, kako so se razmere v Južni Afriki balkanizirale. Jebemo sunce. Nima pravice to govoriti. Zato, ker je to zmerljivka. A veste, Balkan, in jaz trdim, da Slovenija je del Balkana, zato ker se Balkan začne tam na Renvegu na Dunaju. Ne? Od tam naprej je Balkan. To ne radi slišijo Hrvatje, zato ker če smo mi Balkan, pa so oni tudi. Ampak Balkan ima marsikaj od pozitivne dediščine. Balkan ima veliko sposobnih ljudi, ima skozi zgodovino izjemne dosežke. Če hočete tisto, kar Evropsko unijo večinoma najbolj zanima, absorpcijska sposobnost upravnih organov, Madonna Santa. Tale država je funkcionirala, je imela tradicijo, je imela znanje, ima še danes boljše registre prebivalstva, kot pa jih ima recimo Nemčija, ki nima centralnega registra prebivalstva, ki ne zna najti svojega prebivalca, ki ne zna najti sorodnikov od nekoga, ki je umrl. Ne zna. To delajo razna društva, tista genealoška in kaj je in kašna. In zato je nespametno, da ne spoštujemo tistega, kar je naša skupna, če bi vsakdo od nas, ne od narodov, od nas, dodal kaj v to zakladnico, zgodovinsko in aktualno,
bi se pokazali, da Balkan je ne ena boga stvar tam, ki jo je treba tako gledati, kakšne take, veste, tiste, ki ne veš čisto dobro, bojo jutri še ali pa bojo jutri že vsi šli. A ne? Ne, to je perspektivno. In včasih se je treba tako postaviti. Ne? Jaz vem, da smo pol šli in prav na primeru Bosne in vseh držav je bilo treba argumentirati, ali so sposobni izdajati kvalitetne osebne dokumente. Ne? In potem je bilo dobro slišati, da Črnogorci so že skoraj vse svoje opremili z veljavnimi biometričnimi potnimi listi, pa dobro tistih milijon so jih pač naredili. Ne? In Srbi so tudi, Srbi imajo dobro tradicijo. Ampak je bilo treba povedati, da v Bosni in Hercegovini ta naloga ni enostavna, zato ker je bilo treba upoštevati vse tiste notranje selitve in premike in tako naprej, ampak bosanske oblasti so to bile sposobne. Z vsemi težavami, ki jih imajo, ta država vendarle izvaja vse tiste funkcije in če jih ne bomo podprli, če ne bomo vzbujali zaupanja, potem se bo zadeva zagotovo še naprej sesipala. Ampak to je, prosim vas, naše dvorišče. To je naše skupno dvorišče in tukaj ni popravnega izpita. Mustafa Cerić sicer ni več v funkciji, ampak imel je pa prav. Tako da o tem... Dragi spoštovani Andrej, vi ste uradni portparol trenutnega slovenskega establishmenta. Sploh ne. Jaz sam povem, kar mi na pamet ja, pade. vi ne morete biti privatna oseba za to mizo. Zato, ker to, kar govorite, jaz upam, da bo kakšen medij prenesel. Upam. Sama mislim, da je Balkan balkon Evrope. Dobra. Ni na mojem zelniku zrasla, bom povedala, kdo je to. Nam se je koncept pogovora blago zrušil, ker, kot vidite, sogovorniki govorijo seveda svojih razumov, ampak tudi iz svojih src. Jaz bi se mogoče le še zadnjih 20 minut mogoče minimalno naslonila na tisto, Tanja, zaradi česa si ti tukaj v tem mestu, zaradi tega, ker si pisateljica, ker je tvoj roman, ker je pravkar preveden v Gogi, v slovenščino, seveda prevedel te pa je odlični slovenski kolega Dušan Šarotar, in to seveda v konceptu in programu Reading Balkans, Balconies and Balkans. Ampak ti v svojem mestu, kjer delaš v univerzitetni knjižnici, pišeš tudi kolumne, torej preskakuješ žanrske meje. Poezija je tvoja pisava, roman, kratka zgodba, v njej si močna, potem tudi novinarski, torej publicistični zapis. Kako je pa s tem hojo po teh mejicah? S tim granicama je lakše, ako si me pitala kako s tim. Dobro, ovo su... Složena su pitanja ova prethodna bila, da tako imam uvijek utisak da samo kao dotaknemo nešto ovako malo, možda je bolje da samo se dotakne, jako je teško na to odgovoriti, a možda je bolje da pokušamo ove književne teme odgovoriti, možda ćemo biti bliži tom. Pitala si me kako mi je među tih granica žanrovski, pa kao književnost je mnogo fleksibilnija od ovih naših fizičkih granica i u suštini ostavlja prostora da se može negdje žanrove i kombinovati i negdje napraviti tu granicu labavijom i može se lakše praziti. Meni je ono što je bilo neka vrsta izazova ličnog i što mi je bilo zanimljivo uvijek od pisanja jeste unijeti možda poeziju u prozu i prozu u poeziju, ne znam, te dvije stvari, ali nekako mi je proza koja nema taj poetski jezik i mi je suha, nije sočna, nije strastvena, ne ostaje nekako i stvarno očekujem od proze da ima poetične rečenice koje možemo i slušati, koje su, ne mislim da sad potpuno treba, kad kažem poetične, ne mislim da to bude nešto kao, bukvalno kao poezija, nego da ima isto jedan stil govorenja i da je
da je lijepo napisano, ne znam, meni to jest važno i trudim se eto da te dvije stvari nekako objedinim, stavim jedno s drugim. Što se tiče poezije, isto mi je i poezija koja je previše, koja nema tu narativnu dimenziju, mi je malo dosadna, kao ne nosi me to nešto, ne drži mi pažnju, ne znam, i onda eto pokušavam i kroz poeziju da spojim taj narativni moment i ne znam, za sad to tako kao danas smo se Klavdija i ja zezale kao da smo mi u socijalizmu naučili da baš ne govorimo o sebi i svom radu pohvalno, pa kao ja sam to ostavila tom kritičkom prostoru da nekako, koliko ja to dobro radim ili ne znam, ali eto, izazov mi je da Evropska kombinujem. unija, ki ti je leta 2016 podelila ugledno nagrado za literaturo. Tako. Nisu No, primili a- Bosnu u EU, ali su mi dali nagradu, da sad ne kukam. Aplauz. Ja sam stigla tamo u EU, ali da, Ja, umetnost je pač čekam da i ostale. preskakovalka in tista, ki vidi veliko dlje. Aljoša, še eno samo majhno šlagvort oziroma istočnico. Na spletni strani FDV-ja, torej Fakultete za družbene vede, kjer je obrazložitev, kaj je kakšen profesor, piše, da se Aljoša Pužar seveda poleg literature in kulture v južnoslovanskem in italijansko-slovanskem obmejnem kontekstu ukvarja z estetiko in politiko luštkanosti, torej ljubkosti. A bi nam prosim pojasnil, kaj je to? Ljubkost, luškanost, slatkost, medenost, cuteness je jedna društvena sila. Nije samo estetika, nije samo Hello Kitty, Mifi, Muca Copatarica, Muri, Kekec, nego je i jedan politički faktor. Cuteness je diktator sa suzom u oku kojeg reporter slika sa malim psićem. Cuteness je diktator sa malom djecom, sa pudlicama. Cuteness ili ljubkost je kad mi o svojoj granici tepamo, gente di frontiera, veseli, multikulturalni, otvoreni, mekani, we are soft, they are fucking hard. I cuteness je dakle jedna vrsta društvenog procesa, ali i psihosocijalnog procesa, dakle procesa u nama. Tako kad ja tamo pišem na FDV-u da ja radim luštkanost i cuteness, nije da ja idem po Ljubljani, gledam luštkane punce, fantije, ne vem kaj, nego se baš radi o tome da je luškanost jedna maligna forma. Jedna forma koju kapitalizam neprekidno, zato je Tanja rekla klaunovi su na vlasti. To su populistički klaunovi iza kojih zapravo postoje mehanizmi ekonomske moći, mehanizmi geostrateške, vojne, ne znam kakve, i tako dalje. To znači, taj veseli diktator koji tamo vrti ćevape ili plače ili draga nekog murija ili nešto, to je zapravo cuteness koja mene zanima, ako to objašnjava. Te samo zanima ali te tudi skrbi? Ma ja sam očajan zbog toga, ja zbog toga ne mogu spavat. V redu. Da ne idemo u detalje. Dobro, v redu. Ja, to je eden od tistih 10 Noam Chomsky je napisal, ne, znaki fašizma. Eden od teh je tudi, da začenjamo, ne, o vsake stvari. Gospa, boste računček. Tudi to, ne. Prijaznost do sočloveka z otroškim govorom. Dragi Andrej. No cuteness. Not quite. Vi ste se v tem letu in pol, da ne rečem ali koliko pandemije, srečali z eno nedoživljeno, nikoli videno situacijo. Vi ste, zato ste si tudi pri temu narodu, ki mu po naključju pripadava, nabrali ogromno simpatij, zato ker ste bili moč in ker ste imeli človeški obraz in ker ste bili okretni uradnik, seveda višjega ranga, ampak mislim, da ste to počeli z enim občutkom do ljudi, ki so se preprosto znašli v stiski. Poznamo vsi iz medijev, kdaj so vam popustili živci in ste nekega človeka poslali v nek
neprimeren kraj. Plodilo. Tako. Ja. In vendar bi vas rada vprašala, vi, ki tudi radi berete, poleg tega seveda, da ste še marsikaj pa radi pojete, ki ste zbiralec knjig o Piki Nogavički, ne? In v tisti knjigi, kolikor ni nič cute, ni nič ljubka, v njej so neverjetne resnice zapisane, ki sklepam, da so vaše vodilo. Torej, kaj se vam je v tem letu in pol vtisnilo v spomin, kot reciva temu lep in dober spomin, ko ste ljudi vlekli iz Maldivov in iz Indije, Koromandije domov? Ja, to je res, upam, da neponovljiva izkušnja, zato ker je ob vseh tistih dogodivščinah, o katerih zdaj govorimo vsaj s polna smeha, je tudi marsikaj tistega, kar ni ratalo, kar se ni posrečilo, kjer se je zadeva končala manj kot dobro. Seveda je treba povedati, da se je veliko ljudi trudilo in mogoče sem bil jaz tako splet okoliščin, da, a veste, kaj prinese na vrh. Na vrh pride prazna glava ali pa še kaj hujšega, ne. Ampak, če bi si kaj želel, da bi nam to obdobje vendarle zapustilo, upam, da nas je kaj spremenilo. In kakšna stvar obeta. Recimo, da tistih konfekcijskih potovanj, kjer je 350 ljudi se usedlo na avion in potem so jih polegli na isto plažo, pa so se obračali tako, vsi so isto videli, vsi so isto jedli, vsi so isto doživeli in potem so prišli domov, da teh potovanj ne bo več nazaj. Zato, ker jih nihče več ne bo organiziral. To je namreč bilo poneumljanje ljudi, ki so šli, in kvarjenje ljudi, ki so tam skrbeli zanje, zato ker to ni bilo nič od tistega, kar potovanje je. Potovanje je spoznavanje drugačnih, drugih, spoznavanje v tistem pomenu, da jih poslušam, da jih razumem in da se vrnem drugačen. Tam ni bilo nič od tega. Upajmo tudi, da bomo si zapomnili, koliko je pomembno, da lahko človeka pogledaš v oči, mu sežeš v roko, ga mogoče celo objameš, koliko je pomemben tisti osebni stik. Če se tega ne bomo zapomnili, potem bomo ponavljali v nedogled tole razne lockdowne in omejitve in tako naprej. In jaz seveda z veseljem ali pa se tako zelo z navdušenjem spominjam teh časov, zato ker je bilo zares pestro, zares je bilo mnogokrat možno ugotoviti, da smo komu celo pomagali in to je nadvse lep občutek. To ni več tista suhoparna uračščina, ampak je po človeški plati en tak super. Zdaj, sicer si utrujen kot pes, ampak mogoče se celo kdo zahvali, recimo tistih 6 Slovencev, ki so bili na prvi, tisti Diamond Princess v Yokohami, so nas povabili na koroško gavdo in smo se tam usedali in smo izmenjali izkušnje, pa to marsikaj pomeni in to ostane. To je tisto, kar ostane. Sliši se zvon, pomeni, da moramo skleniti ta pogovor. Še nekaj vprašanj je ostalo neodgovorjenih. Meje so in seveda bojo ostale. Mislim pa, da je na vsakem od nas, na tistih, ki imajo več moči, pa še toliko bolj, več odgovornosti do tega, ali bomo te meje čvrstili, gradili, jih zavijali v rezilne žice, delali neprebojne zidove, ali pa jih bomo v veselju preskakovali. In ker je Andrej Šter danes pokazal sila prijazen obraz družbe, v kateri živimo,
A vas lahko zaprosim, da vi preberete to, kar sem pripravila za konec. To je zadnji vers. Prihajajo barbari Kavafisa. Hvala, mi je v čast. Odkot nenadoma ta nemir in ta zmeda? Zakaj se tako naglo praznijo ulice in trgi? In zakaj se vsi tako zaskrbljeno vračajo domov? Zato, ker se je znočilo, a barbari niso prišli. Nekaj naših mož pa se je pravkar vrnilo z meje z novico, da ni več nikjer nobenih barbarov. Kaj bo zdaj z nami brez barbarov? Tisti ljudje so bili nekakšna rešitev. Andrej Šter. Hvala. Tanja Stupar Trifunovič. Ja pa nam zopet sem se zadigla. Doktor Aljoša Pužar. Irena Urbič. Hvala Novo mesto, hvala Goga.